Live nga na. Kan live tigin. Right, bain kom, ngan kan bain kom. Ke akollah las ke du singe. Depan met mai wiga jangan, kaksakin kat. Pumfaka wisyawan. Kulo manlap tigin, kulo kaksakin kat. Bain mon lagi tu phone chat kan ke tu tang singen wi kompe kaksakin kat. Wi bang met las kusana ke wa. Kulo manlap ke sin section tigin. Baik, kalau malam singkat kikat kain mano, kain tego ke lensing ya. Ana pel na kayo wakate Philippan. Kate sangon suko lukain kain me awin naklasan ke matang kaya. We been up prime at rala metiget tego na kibasing ya nakat fast mit. Correct. Vine kain angan na panang ako langan siyon suko lukain kesta nakat fast mit. Kulo. Aw. Na panang gom standby ngan utawa kimit madalas pinayan melim nge. Tua kenye ay siya luman. Bai tua. Kal tigin nga sumuntak Sherry pe. Standby ngan. Bye. Right, lumalabon sa kung guest lama. Lan metlash andi nga mo midtown bangan now. Kumakalin, anak yung akalin Aw, met madalas melim. Aw, Okay. Well, ngayon ko nakalin metash nga transition siya ko ngayon megaskat. Good. I'll share bring in and I'm not share. But let's try. Kung we got kapel chinge sherry pe makadas kenge. Like sherry ya. I wanna tigin na lakalam yan. Akalin matlas nge. Wana kadakalam yung penga. Tu wana shum. Columbus, Georgia, Kenya, Shauluman. Lotam dahil. Tuwo. Kulamala. Tigin makil. Paing kumpe. Kaksakin limkat ke shilin sa siya. Kemet klan sa paru. Lal siya kat
siya going kaksakin share KahsInKol kulo malap Arlena be safe akollah marshatikin magil long last penashil lemsher Stephen Ringston na Asheville North Carolina 2 o'clock kaksakin katke line sa kulo malap tamdal bet Aussie Thompson lowos Philippi del tikin lemnister got Kometlan rumo kulo malap lela kaksakin na sin papa kat mol sifan na larsin te tuilen nukewa in molar kulo ke shilin sa siya akollah Paing long cash molal dito siya happy Friday kulo malap tambal bet Arch Alabama tigin bolin check tuwo kaksakin kat ke mol bubo kulo penasum sholuman Arch finan lanay Hemi Arlene Ismail 2 o'clock na sin kat ke shilin na kat kulo malap Arlene kambare kaksakin kat ke arsloman long las na siya sholuman pe no tigin Dallas Texas okay of todo yang vlog na en siya namnas wana akademia ko del like share live cast lowos ke pelchinge na wana tigin nila akademia ka desum neural denta ko usis ko pe oana kadinal kun ke pelchinge well tamlid ball kulong malap Leila Kaslan got in facially in fella keep up the good work kulong malap tamlil tigin bangan mit ma tagatam na ni ke pelchinge kada usut kun mit ke onak lukas kungan Well, and we come in kaksakin, what we are sma astarian, kaksakin kat ke molashkewa, kade dipsila ons konge, dari na kat transition na ke, kasakwe na ke mutawaek lasha, and the message here about the konge, kulo na sum tikin ke mwe cash kum sa paya mga, ale Srui, akketeyac ke, okay, kulo malap, kaksakin kat tam tayo, kulo malap. Mona, lipsela on konge, usima kat lipsela pianga ma midtown na paingin na sumne ke on konge masin metlash Devon Chakne bas na ngama on konge ma utwega
kaksakin God ke mwet ma kostifrela unsuko ma elusiak langen metarfinen devanchak video siya mga shuki ke samardarye Kosrae abang shidelkun abana video silan midtown mga shidelkun pe ma ngashuki nga mga wi gulfashinge ki ngashuki ma si lan midtown damled boli Charlie Globe kita kaluman wi kumyang damdal rina lifai tuwa Glomalap kita kaluman bain siya wan nukewa wi kumyang damdal ru Charlie Met Paing galan nanganakilin kumbe Luciana Albert natuwa be aksin gat kemulas kewa adam dal bit panga shobe pienga wi met first matagait Dallas Texas ngan tigin jam glomalap kita kan Emi Arling glomalap pe kita kaluman wi kumyang tigin bolin Samuel Ringston na tamdakin di glomalap kuma machimit matagas porek pasan Misinge lemnister lipan le daga in plesika di ke data silal bol na sin met Philippi inge in ka pa daga town chupon magat duti ke wiksinge magat front lo niya ke mandea nangama ko istari akalemila shala come as you are takana kadin katakanan ke kastan ka da melen ra kosakir klala ke mo lasha in gashakat kewa na pa ngara kadalengan kita kalausan apa ngakilen ko mwe damda sebe yang strom glomalap kita kabelomo Mr. Liban bange met ma shapa she kevinash met chelu ma just watching cause onash ke member lan KahsInKol aspeke me kaisi sangan me network ma kat share na gange glomalap ta pelangan kain shot na sum metiging a sek when ke ikastalas ng mutawaek ng malutut si mas mising inge na kung pagkasikat ke lamala anak din ko Kal tigin kom glomalap ke pelang and we kom ben na kaksakin gat ke mulas kasi glomalap ke persen met klas try matagal gen na ke kamen na wena makalimngan komne telike be kamen ka Srui kaksakin gat ke arloman kat place you show loman kat fin trap malalap mo o mai kaklat ke platform lowos in akketeyac kasi yo na nage may luti siya may tagal ke me Philippi sapta tolu fosina ke siya na kusna kadinalu ke Ngun God tal Srui kaksakin God oana me ako magat lalalifungi in Jesus Christ ala God ngon jibang son sapta ko fosno lakos God ngon jibange, and the only way we can worship Him is in spirit and truth. Srui kaksakin God ke lotu si maljid ba siya na siya kadina ko lapel long wala nalal mapayalal. Eldega in moligat lang na kayo pang common grace sima ilakiem mitigil ralang ka sa fel. Common grace siya bangan ilang siya fel oinge John 3:16. Tamasya mga uminan kalim kela el tila common grace el daga saving grace siya. El daga in moligat na siya for those who believe. Pang transition point siya may nagadin rela. Silela na buo siya magadalal mo kadilita petari may kad omniscient siya bang. Elita tari la siya esilela wen natal esya pekte silela wen natal menai doctrines na ilya si bang ka from wanen mana fra mana ilya si vingat loin like ara ka eni na proilan mat na kayo ina kusashin sien na kayo wala kusay taganin folok na ke mapay saving grace by putting our faith in Jesus Christ alone. Dahil Srui kaksakin God nga wala tigin inakalin met na wala ko try ki pelching ne the segue when I lakalam yan nake opening map program mo nake on we be pro in kesla Paing kom siya luman God bless you kada flot na tigin treskal
Anjin be Paing ko sa kewa. Ulo ke to lowos an kewa in wikiyac. Kadin ralal into deng lasha. Ke message mo ash missing eo. Ko stu Philippi lemnister lipan the vanatari. Deta ko in kashigat ke alu kingon langat. Ilalu kun message like is Henry fin me como esas com soms que lipsha win. Orela que siyak singen an sikum. Ifo ka akom na alu. Asak nas na nakulukin kat. Ifo ka akom na alu wangan manifestation langan matal kalim. Ka fakulan ngan sikya ke matashkya. Bana nga ale encourage ko sin kanda ka in lipsha melutu chimakatakulan me akfashing yenge ke kashalan kat. Na bana nga lipsha liban som proyeke mechanic akollah de go sin is ma phone tinge ga din kain me ace in gasha mama ashurs ke wat daria na lulap ke ashlosan ko pacl na ke da kalat ka ikasta ke pray ne ke nam da na ke akketeyac masha no Philippi. Good. Kulo malap, wana kalamiyak ne. Kat som na ke proy, ko siya lom, proyekto nga, siyak na mit na ke wany, proy wikat pe. Katene na napay, oye si makadin, ipas na sin kat ke pel singa na. Me, sang na fon na ma, arseral dari, lita, manakawa makadin siyak dari. Takat som na rol, ipas la, sang kulo na siya ke, oye na kayo makatpalakin ke phone siya, tagal na ke. Latu siya nga, ka time, local time luman, me, kat proy pe, accordingly. Rage pel singa, kat proy, o kat flatten lash, kum kat molji fan na lash. Wangan kat shayo. Kum kat lal Ibrahim, kat lal Isaac, kat lal Jacob. Kat lan met na gayo. Kat molji ma sham na rela managawan ka shao e felatin. O kat ke lan met ke ka ushnak lom. Gas lom rela. O ye makum aki na sin met na gayo. Wala na lom ta ke ka ushnak lom. O kat metigi ben na kum rela in ka shao fel. Kum na lang sikat kay siya. Kum na napnas na siya star. Common crazy matago akademia ke John 3:16. Kung lang siya following. Kung may siya wan siya fanan to. Katli oyan ore malong ke shakshin ke wan na tung Jesus Christ. Akademia na pa'y lang siya siyang. Wangan makum shukya kum surrender man na kayo. Kina sipain kum lang siya kat. Kum tagayin muli kat lakay siya. Ragat pang na siyum ito, lakat foto lain mana kayo. Kat matkuluk, kat continue in Mr. Mark. Kat continue in Somero, oil and fell. Siya kat ito, kias molo makalim yung kat lem ta siya. Kung kat matal siya. Kung kat talagat pang na siyum kaksakin ko metala, kung mata intron lo ngay tidi kay siya in siya skapel siya. Pakotin yok lom lang siya kawang lom into doing we got kay siya. Kat kaya fi malalap tangan lom in we got. Iges la kay siya in siya ngana siya nankas. Siya na siya mapay lom. Si was lom. Paing bo. Kat hindi faithfulness lom. Haru lom na kaya fact lom. Makumfaga kum orela. Wangan masataw yung Falla na fella singa na phone 9
lalfungi ko. O katlatin na litigat pe ingani ginlango makumesi na shish kewan na yung Jesus Christ. Yok te ginagawa katlatin na kat kaya malap to ngon nomin pain kat litigat kay siya ke Philippi sakta tolu fosi na ke singelakos. Kadinalo na siyong ke ngon God. God fled on pas source in mode. Pas source lang challenging. Without you, there's nothing. Nagat pang na siyong ke pelching kaksakin kong. Ito lagom akiye pelching. Tamatlom na kayo wako siya. Ingat na siyong kaksakin kong acknowledge kong. Sakla wangin mwet wangin makan tagamit kong. Wangin mwet wangin makan tagatugong kum na ars na impel na kayo. Kum in control, kum infinite, kum omniscient, kum omnipresent, kum omnipotence. Fallen na ba't na kayo felching in a passion kaksakin kum impel na kayo. Lakadaro katera ke mulching it the one of cast lumakalim siya bel ba't na kayo ay sikak matante niya. Akfalat ko. Rolala kading kalim ke means of salvation, we worship siya makalim ke kas mulong. Kading kalim gala katika in alunasyon ifingatay susta ke ngon ka. Kat kaya malabo kat flad na akfisasyon siya tagading falok na ke mapayalom. Tagading kaksakin kum ke ngon, man kum kat ngon siya. Rega belching at pro ke matlas na kayo. Daket litrik natas. Putaki talitrik natas. Liki sa tawal setan, kikiyak pal setan na manas long proilar sukat flatten na. Kat proi pe takon orat mating orat makin talitrik kat lik force natas inkarang litrik natas. Tako pananakin na papa. Kat proi takadin alet tu ko ke akwoklom mapayalom. Lititik force natas elosin lititik natas. Rela chain relationship singin tako when masap si yok mayokimid. Kadin lang si kumimid, kadin lang si matalanlas. Awi yan naklas kay siya kadin ito lang si kawul si lumingi. Lakum tako to seek and to save the lost. Kumito na pain na las kay siya katlat na. Agat pang na siyong kaksakin kum na manas kat proy pa kamoy kollas ke siyaw strik siyaw lalap ka local, state, national government leadership lash. We the leaders lash ke church na kayo. Kosrae, abroad Kosrae. And mamit Kosrae lash ashwe na si quick pikat. Kengang nom. Paing kat tagadin mata na pay siya masyasing saw. When Mary Elaro tagana yurum taki yeniyom. O kat flat na kadin when na fortune ni Mekos mga kulang pel na kayo. Kat proy awiye met flash. Lang nomin we kat kay siya kat flat na lang si kaulom. In usye tiraki kat na kaya ma siyasikyak. Finchak na kaya na tung Jesus Christ. Elan maki, el mi siya, el pakpaki talay naktolo el molyak. Lala kating kaksakin kong. Ito ala, waya na masim na kaya Philippi sakta tolo. Katin, alalal fung ka molyak sila mo eh. Lapangay mas mausye. May ngan shafla si mam promise na silos na kaya sila lalfung. At ala sul kaksakin kong. Bro peke met last mam tak peke. Asyo lalos kaya wan le. An met siyaw kila na lalos. Kat bro yak fresh years. Aking anyikot. Isla asyo last takadin alito. La yurum wang ni siya. Kung promise story. Na silos na kaya sila lalfung. Fatche mi siya face mo mapatpat.
akes makin yigat la mutulla si pange wana pole lakkalim pel si matlang ulastako na inpukan yang misiam lalalfungi mo lalalfungi kada utakyak in well song mo mapatpat ukat fatan nagat proy pagamat waslash manaslash akkayegat kai shake manulash akes makin yigat la yurum well mope a true kaksakin gumugat fatan na sipa kaya fe malala bugat fatan na flogin kat na gemapayalom kat na kay wasishat nam dake sikosok man fel flogin kat ak fresh yen sias kadin sukko min pel na kayo metigi pacl pel purong o proy la sugat fatan na sipa kes makin yigat olay la lom Nashin matalad fung ilad, you will never leave us nor forsake us. Kung muy gadin pel na kayo. At true kaksakin gum gaman na kayo. Abroy, kinin Jesus siyamat lang lash. Amen. Amen. Kat kulo malap kaya prolan mat na kayo. Kat true kaksakin kat kaya. Ren siya 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 katin taga kaksakan na lal kaya proy. Kat long on ma taga sin mat lash. Kinan melim. Insang alalay kesla pela na we peprolan mat na kayo kapel siya. Kaya kung malap ng online dapat nuskat kadin alay kesla our spiritual ear, spiritual heart kadin alay kapasyang nagyat. Masya may taga akketeyac kay siya. Kadin alay akollah nagyaflow ko siya na masya asin kasaw. Ang ilig to siya taga kada taga usi si background na nagyat. Metiget fast na meta. Tigin tres kalifinas masya lumay na kung nakfast siya kapel siya usut pela. Ifintar na kat fast na met nagyat. Slide na kimalit to to. Tigin. Lumalap ngan pain met siwes mau chak nge asmalin che tuwa benasum lumalap na ke kumakala kumin daga transitionan ni che on ko nge kadin kain me lipsala wiluti wo wolum makumakuan na kumakala kumin dak dai fasna na met bange Mr. Liban. Right? Fast na met. Ilo. Well, Mr. Liban, kikat me akollah fast met ng anaklin be may singasap kumeta kinitsa chapur nesaranim lumalap tamdailen lumalap kita kabeluman. Well, with that note, shoot na siyong kuminga in fast na met na Mr. Liban. Please ikat kumulit to that. Well, well, naman na kayo. Hindi pa placing yung medyo na mawos. Kat magana ba kayo place yung medyo chingara. Wana kadakalam niya kisin bro siya. Ngun man ka rin wigat ka siya ka din ako lang long me cash mo lang ka placing. Kada daga usiya ma-reaching Philippi sapta tolu. First na kasi nga nakos. Na usiya akketeyac na kayo. Kamitigat fast na meto. Katash ke fret ka din usiya pa me read siya may na ka din askya. Kada siya ba usiya sifa lulap na ke koto na siya ba weak na. Koto lulap siya pangan may kasi yok molo unit aktolu unit chef la ke koto siya pangan
Mwe kishe yokla na inien wukla. Leisinak singa luo, alu o sifi beflog nyokyak. Esra tolu fosina ke on gors, singal na ke singal tolu. Iplalap luongan tikin treskale la akketeyac ke mantea. Bangen fosngat la kitax na ke esra sapta tolu fosingal siye. P met na ke wa elos sala ke ko elos no phone. Kaksakin LEUM GOD. Mayan ore ma in akia pelang lan temple or sola. Pangan fosngat la kitax na pangan mas magdataga akketeyac ke pelchinge alu ke Ngun lan God. Alu ke Ngun lan God. Philippi tolu fosina ke singalakos. Oi lang silan God katataga akse filawik singe ke kunokon na ke siyete. Tigin tres ka la kulkat ke masingan. Amos extra sapta tolu ba extra siye. Sisak luk extra siye pala taga akketeyac mis type si pangan kata extra tolu singan extra siye ba maliti si litu. Sisak luk ke type singan. Na pangan ngasyan maliti si likiyac ke mantea. Wana nga kalamye kaya si belen meta kung kutakanan sumusi mante playa kumeli lapangan matoluma final tigin akketeyac ma esikya ma lazy names ma taga ke akketeyac la lapangan na iplala plumal akketeyac pang ipsi meta pangan fosina ke on course topic sisigakos ngan pile akketeyac accordingly na ke outline singan na siya flyer pangan ibaklu siya fosina na singal tolo ifriklu taga ke na mangan kayo tigin mekil kung usli last tala singin na fintraga balansyun ako na nakasyan riyalan taga we sermon la tigin treskal we Sunday school la siya tigin mekil na nga call alunitawi inoy lang silang God the one in pangan rhythm si makat fintrak na kain bel na kayo wakat taga wiowos as we go through this repetition la kataga na kalwini makadarang ekiak la na shish ekiak na pa na shish katin dia na pa la me na yokshu pa ma ino na katin nashke na itaga pa na usi malutu chilash na ke o yeshira polis mosla sapta tolu ke Philippi kata dia na me lutut kikia lutut soto lan usi bang Judaism ka Judaizer para mosla laita singin karangin ka puteki matalal fungwel finan Philippi na itayak Philippi elash ken bang Macedonia one of the from Ginigaya Macedonia northern part of Greece southern part of Greece pa Corinth Ayeka ka Ayaya and luangan poli lale or ministry lalan with and si makadali ang ilal Akia church singan ke ngamo fasher aklu lala mot kuyak mo between 62 AD years mosla like singan na kay matlalos ko matlal fung ngayon in teloin na ke movement singan Judaism el proclaim malos mat Christian structure elos shak nam ta ke shem na ke masaplan Moses eda contradict mas machisel daga akalamira daga fonila mana kayo el daga contradict pena mas maitak na sil Paul la body of Christ are believing Jews and Gentiles faith alone in Jesus bange o yes mataga ke pakuten langlang yokman God Poli lakalan meke kalatia lakalan meke kaskada laitala ngan nakye churches la ngan ta focusing ita ga dali la electricity
matalal fung wiangan finan church lakia finan Philippi Judaizer elos fat na sin Jews Christian ka mwet Christian yok na Gentiles ngan na na if you are Gentile kon Christian le kum na kon ra ma mwet Jews ngan ra akwaklan mwet Jews pame pana ke circumcision observe Sabbath observe masapal Moses kaino yesingan bar Paul's moslalata singanin akketeyac metlangan in somniki lutut kikiab lutut sata taga bana kalimila Paul lalle tuke lutut lal Jesus Christ event. It's not the external transformation, but it's the internal transformation chima etaga kapasna ke sifac lashne kadin alu ke Ngun God na ke sifac ngan taga ngan na kada kalim pigada na me taga in external oye lakun me tapakat alu ke ngana men ngan kataga ndi me ngon el makay na pakain likiyac inches kachilash na external evidence na ke aluma akwakisin machus ngan ka Judaizer ngan dalpatok na sin met Gentiles ngan pakas keyword siya technical word siya pang proselyte dal ke usye met ngan oana los in circumcise siya in akos masaplan na los from a Christian na that technical word siya may taga back telling me na siya proselyte siya ngan one and the legalism siya legalistic na Paul el chifan mula ke mangan met kasi taga liyan na ke ma-reaching el mula ke oye siya met taga dito Israel Paul el kasas na Damascus in siya kalye met Christian believing Jews and Gentile marela body of Christ siya na kasi ben pakutin yokman God will miraculously intervene Saul if kung kalye iya Lentol taga elekla lenus gospel singa na sin Gentiles na ingin na ilsimus na sin Gentiles nga leta singa hey umdal din na inin fast nag-akwak sing umdal din na inin na nuke mga tamtake med nga may chusip when phone na dari machi umdal ashkengan Jesus Christ ilak phone nila mana kayo el taga phone nila fulfill masapa oya may takyang na sin machus ngan kumti na inin when Paing masih matagal ke church ko dispensation of grace siya magatashkan tekain akwaklan made tekain external activities tekain fashion lan made finshakshi na shan Jesus Christ makain na pa usye moul siya makadena kanashkan. Now, with that being said, synonymous na kaya salvation works or worship. You cannot worship the Lord if you are not born again. Means of salvation siya but Jesus Christ. Na po nilakil mo, put your faith in Jesus Christ alone. Na po nilakil mo, nangonan ka deilya na inmetsingan sililya. Pangan masma Jesus vena lakalim niya na sin matsap lang ng kaya orek masapta siya. Elo sin te somnigian Jerusalem na nikel sang may sang siya na sielos. Tayo ni nakadinta ka liya order of salvation siya nga ito ka na
matolu pataga ke fossina ke singelakos Philippi saptatolu fossina ke ya academy doctrines of justification. God just alignment like nake akwaklan God ingena God justified. God actually was we are legally standing right with God. Therefore, when Mark malan Jesus Christ, finchaksine Paul la daga shamon fosina ke yala. It's not the law. It's not your legalistic ways. It's not your circumcision that give you justification in legally stand with God. Akum justified, therefore, because of the blood of Jesus Christ, the complete work of Jesus Christ on the cross. Panang, one Messiah. Now, you should not take background in there. First, justification. First, you know, the sanctification process. Justified, not being sanctified. Now, Akshafian Saptashingan get the glorification. So, past, present, future. Past, we are justified. Present, we are being sanctified. In the future, we are being glorified. We will be glorified. Papolil taga kalimye. If you got all you can on God, matulungan na taga wrap up means of salvation si mga kuminanashke. Katte som nage akwaklal Moses. Katte som nage fashion mama choose ngarela. Agat taga nage oh yes, you complete on the cross alone. That's it. You cannot add to this grace. Pangamas mga kuminashke. Faith alone in Jesus Christ alone. Bangan kitin background may usia katin taga. Untar ikuya fossil na kisngelakos katin di na paila. Mange if ingat liye check nash legalistic system siya miseng. If ingom tira masingin akum etuwinan kasraw. If ingom tira masingin akum Masimay na kading nga kuminit lalfungi pa. Dahil siya machifo lao liya ka lalfungi in Jesus Christ alone. El Moul. With that being said, tingin ko man niya. Ang akalli, first met. Well, confirm niya, katliye, alu kang on God. Met liya lala, inaksafila simlok, ko sinarulan na ingan ke ko masifan na inlem. Met liya lala, inaksafila simlok, ko sinarulan ingan ke ko masifan na inlem. Ngatya totola in kalwani, mga tasmus na siwos meta. Mayen ke nga svi befaka e fa may mulila na siwos. Faslu, liye ko siyang lakelo siya oana ko sungalingal, era makuluk in maslulos. Siya lang siya sipuk mano. Kat pa Kosrae pa iyo etielos mayen kat alu na sin kat fan na kengon lan kat kat engan kun masifan na lasirun Christ Jesus. Kat tie filia la lalfing lasin kate na lama maurik na kemano. Paye ngalakan kain filia la lalfing lakke ma oinge Finar met nan gama lalal fungi kainin lamao ingin molela nga lakay lai nakfalye ma ingen nakay watari nga ta koskos lake nga len alkos matwa nga isus te siemet Israel sin suflan pensaman siemet ipru na ipru fin nake liang masaplan matchu nga siya met Pharisee.
Ekespin yok moniaklak oranga akketeyac church. Efano kes was for sima sima el kespin el akosmasap. Wang na mga tafung leke. Tasakta, managawa siya nga to, wakla mo, si wo oya na si, inge nga pilesa la, wen na ma tala kisben Christ. Tia ma inge magayana, nga wakla, managawa wen na ma tala kisben siya ma siya, arulana siya kliki out. Ito lok ke Jesus Christ. Ito lok ke Christ Jesus. Lemlock. Nga sisla manakay wakesupel, nga wakla mainge wana kutkut, ta nga fa is Christ. Fosya, in arulena fungyang na sil. Wang in was laksifena. Kan was sigat is ke akos masap. Inge arshuruk was si ma itaka kesupen lalal fungin Christ. Siya masin God me ako kikilalal fungi. Masifan na ngayon nila pangan ita Christ. Tangayin pala KahsInKol si filmolyak lal ay Mwe Read inwena el kemishalal. Kespen nga finsak tanga fa si film akmolyak likiyac na kemol. Fosinga lu. Nga tiefat mo nga suntari. Kala nga fasin managayo. Ang akketeyac na sukya moling katang nila. Kespen Christ el Asia tari tanga in malal. Aw, madlili alala nga tiyanan ka mo nga istari masifan nangar nga istari masifan nangara nga mol ka na maan tuku saplakot na ke masya anmit. Fosya flashingan pa kemainge nga kaksakin na insyun katangla tanga fa is moling katangla siya painge panglan kat na ke mol sa siya ke Christ Jesus. Kat kulo kaksakin kat ke Mwe Read kas molan may tagasip akes makinyigat ke wala nawal ke pakotin lang na siya kasi with that namnas kat proyla ke Mwe Read kat Srui KahsInKol mo kat flat na manas na siya isyong niya kas mol lom na ingat kay siya kadinte long magana kadin mol kun lalal fung. Ito la plan, means of salvation lo matagal ke crucifixion, death, burial, resurrection lan lime Jesus Christ makayan. Makayan na pa siya kanakin mo. Pangyak waksaf lalong na sinfela siyang na kayo. At proy kayo na Jesus siya matlang lash. Amen. Kal. Amen. Nakadata ka diye makat background shik siya makat likiyac. In the Gashidba repeat makat taga kalimingan na ke first by first na fossil na kaya usi meta. At aliyata na me justification chingan taga ke Jesus makayin. Na metik ba nakataga ikoya machingan din usi background chen akketeyac katash metiket fast na meta. Katliye long mas mga tram kini piang siya common creation. Pakotin singe langkalain singe manchin fell on the phone. For God so loved the world that he gave his only begotten son. For God so loved the world. Bangay pakotin singe manchin fell on the phone. Common creation bang. Now if you got the first shibanangan that whoever believe dila common grace at the saving grace that whoever believe shall not perish but have eternal life. Now, common transition to saving grace. Pangan masimay usin na si kum nage me alu ingon kat alu na singkat kengon lan kat. Alu na singkat alu kengon lan kat.
Alu kengon lan God. God lang si fellow inge common grace man sin fellow nukewa. That whoever believe, tila common at the saving grace shilla. Now when nga kalamia salvation, alu worship, el synonymous. Kat te kain te put our faith in Jesus Christ, agat te akfletjel. Manete akflet katlet te nganke. Much may nagadin proclaim as Christian about our faith in Jesus Christ alone. Nakanme pa kadi shustle pange o yesing kadi shustle ke ngan God. Bel sina mache for law le lal fungi la chi se jel te kamise ke makuluklal. Ngan God ilyak na metchingan a molye la pange born again pange regeneration chinga. The metigat som na ke regeneration born again chingan. Also ye luo mataga metliki, which is part of salvation chinga. Means redemptive work of Jesus Christ. Mashi metgan nagadin kalim gela katile tatari managayo. In other words, eleta destination lan metnagayo fel. When kat amnishin jepang. Eleta managayo wangan makan mukyaral. Ara eleta atari la shay silela sheti silela means of salvation ka redemptive work si mataga ke shan Jesus Christ magadriti. Olil mo met ngayon matana ke inte sumna ke akwaklan mwet. Pagkatataga ikuya ke fossi na ke sinyan akos. Nakatilita destination nan mwet na kayo elita tayo siya sumna inga sao heaven siya sumna ke hell like a fire singa na may liya si pang may pakum ta siya din kalam kela. God as Christian as believers in Christ, we need to really get on our knees and pray na si met na kayo siyak met na kayo enta ka na kaya masing inakula na kaya o yasin. Inge na kadila kalamir pa na kaya lai pitang el te patlen ta ko. El tapan kaya ben mateng lalin pakoten met na kayo wai kaya lan gada pa met na kayo wain fulok na kaya means of salvation sila. Jesus Christ. Naro predestination siya pa election. Under predestination, doctrines of predestination siya el taga iplu o taga ke siya pa election na siya pa reprobate. Election siya eus may ta sumna ke heaven. Reprobate siya may ta sumna ke hell. Kadin kalim ke la katilita tari pitcha fon siya. That's just part of salvation, part of redemptive work. Katilita tari destination luongan na siya. Nang akong kat finite, kat mortal, kat tinawan of God. Pero we need to put our faith, pangay faith si masan pangalalal fumising. Kadin put our faith in Christ alone, makaya nala. Ako klala, wo pel na kayo. Na ifing katli or malal ke talit na din God ng Israelites, well alos taga Old Testament, taga New Testament, Messiah si mafakyak maleta ka, Jesus si fanal taga show up, tal recheck niya. Tal recheck niya na utakle na ke finchak siya, which is part of the plan. Ta ifing kat sumliya malolay na siya tenel. Sapta ya fastong lakot ng lead course. Lasin pa na fulok na run, matpalingan. Ifing na recheck yaki, tal recheck niya when kita kasilan meta. Pataga na kaya 7 years of tribulation siya. Sequence of event maka Trump kinfara na musiyeng nga. Kat matasano mas masikyak inge na kat sano mo sikyak wana mapapala sumana pa 7 Tessalonicenses fosingal tolusingal algos utakle minsa lalalfungi mo lalalfungi utakle church utakle na 7 years of tribulation and sikyak katlan si bataka flock kes ben pakon yoklan God na sin Israelites. Na might na kayo may teutak yang indirectly involved in those 7 years. 7 years singan kada siyang asum na kaya. When eving kong kaliem la may sikyak ke 7 years singan pasom matak ke saptawan kos ni ke singalal kos ke revelation. Kalim niya.
silit korsakalim yo ye trumpetit korsakalim ye Belkeok no passion as in the little shake up like Israel indirectly Gentile. Nara kadake utakyak we rapture shake utakyak si masam from kike shit as no saptago for single to single lalikos. Predestination, election, reprobate, carteletala, sure a well and shed the well. That's just him. Bangakatsi magadak fletching. He's in control. El Sham from Norella Monaco and Kosrae fell. El Mutain Kosrae, Lee Monaco Mashika Kefellashim. One Makan book your role. He see the end time already. Elitatari. Namashiak Luan. In this order of salvation, doctrines of calling. Patagashunkat e finan Kosrae ke August 21st, 1852. Yesing erela yesho git nalakos gospel Kosrae. The good news of Jesus Christ, one academic at Genesis 3:15. Mishenga August ke mishenga erela yesho git nalakos la Gospel and Jesus Christ on finan Kosrae. We met Kosrae. Farin Yeshua git nalakos. Na ito ka kapashi yeshingan dusan ye Yeshua git nalakos ngan into kan nakia topic si makatash ka mishengin. Kadinalu kengon one God. Na mas may ito ka tukon ngan pa regeneration. Why kapasigat na kamiluto chimsing? Pwede la kalim mo, ka justified ke, fosina geya. Fosingal e la kalim mo, fosingal na gesingalako e la kalim mo, we are being sanctified. Na fosiga shayangan, som kalya sapta, tagay ke foslongol, ke sapta sing, sapta tolu, patakan na ke glorification. We are justified. We are being sanctified, and we will be glorified. Now, if you got to connect glorification, chingantana, what's it? This one is subtagos. For single to listen, largos katak kalaming. We tak sing. We on our way up. Means ya como lalal fung in Jesus Christ, kadet me in a instantaneously kadet ekta na ke glorified body si maulaya. Wolacna kang nasin matlal fung nagayo. Be sinakadanta ko takyak in sono Jesus Christ kada ekla manos na ke glorified ching. Na mari ching da gakalan me. Got justified keshbenor malan Jesus Christ fin shaksine. Got being sanctified, being set aside na ke malan God, forcing na ke singalakor. Toko yang fale got som na ke glorification. We will be glorified. So means of salvation by bottom line of front. Tako from kunya ke fosina ke singalakor. Now when I tell them, first thing first, someone need to preach the gospel. Calling siya pang Snowma, Mr. Snowma, sumni Kosrae, preach the gospel. Arkmay issues ta kang anlan kat. Nemu siya nga finan Kosrae. But lalal fina kayo wama proclaim what Jesus Christ nganlan kat arsinan matchingan. But Christian na kayo are being equipped. Manifo third person of the triune God elarsin matchingan. El born again, el regenerated. Therefore, when ngan kat ilyat nain matchingan sipe el issues ta kang anlan kat. Pangan mas may taga from kinya ke Jesus fan of na siya Nicodemus. Masinga trumon pero napakante. Tapang yok super reputation, emphasis la, kalwaniak la, in the academy la, means of salvation siya pa, much for la, awyak la lalfungi, na la issues ta kang anlan kat. Nicodemus, mit Pharisee siya, much may ta masaplan Moses. Siyas la ke masap, el kuflan figure out la, Jesus is the gonna get external, or the gonna get internal transformation siya the gonna get akwaklan God. El the going free elos laliki me Roman Empire, el the ka makuluklo was in molyak, goes in molyak akwaklan God. Naki na ke molyak singan ba faith alone in Jesus Christ alone. That's it. One mashaya net na ke oya singan.
Bakit ito ka ready first by first Paul na nakalim na sikum ke Philippi. Akkaye elosin de showing na ke lutu tikia sin movement siya ka Judaism, Judaizer. That proselyte in ekal na may nga oyalan may choose before they become Christian. May Christian na masifan na amin na pa put our faith in Jesus Christ alone. In Him alone, faith in Jesus Christ alone. I think that the liye me mas nga kalim me pianga in the first by first salvation worship iko aninen. If you come to for loud like lalfungi born again ke or malan kengon man God, you cannot worship this God. Kumtika katika in some mau kat worship katina worshiping in Ngun. In other words, worship siya man sin matlal fung. That's just the bottom line. Now if you come to na ntakil lal fung siya kung some mau kum worship, you worship Satan. That's just the bottom line of front. Wang na Paing can clue. Pakan men predestination. Pakan men me doctrines of predestination siya elect, reprobate, katiletotari, insyan meta. La meta alu na siya we need to worship Him in spirit. Men kat ngon siya pang wana son akos faslong lakos akalim. That is the only way we can worship God. Men kat ngon siya pang nakat ini nakadin susta kang ngon man kat kadinalu kang ngon. Now you do that. The key to unlock that is faith in Jesus Christ alone. Nangon got iliak, and regenerated, born again. And then what happened? Justification. Bakit ito ka ready? First na kaya year, makat ready dari, tanga sum ikoy first by first. So, first na kaya year, ito ka kalimye, justification, doctrines of justification. Damit ik het first by first, soms ik first year, mutawaek, kalimyang. In arulena fungyang na siya. Wangin la was laksifan. Kain was makat eis ke akos masap. Katuin siya nga kadindi me masimataga kesla fosya siya nga men pa usye justification siya nga. Kasmer ga fact mo found in Him. Found in Him. Kosrae fact mo tanganale kapas na siya. Inarule na fungyang na siya. Kapas na siya. Kasmer ga fact mo found in Him. Nangata siya. Wala yung sawa siya. Puksing ito, itakang na siya tamtal merita. Manyal binal sang na siya. I'll tell you she turned 50 years old back in 2018. Puksing merita lustal na taka wala leke early 70s. Now for some reason, God had flock on manasikan liye. Masim leke fosya nga. Leke simata ka pa ling mata siya. Lammet Kosrae nga. Akketeyac inel. Akketeyac inel. Found in Him. Alain na kikasmeri kia. Ling mata siya nga. Akketeyac inel. Found in Him. Pangit doctrines of justification. Katin me, we have been saved. Before, we got know Him. Akketeyac inel. Know Him, justified. When got born again, kat isusta kang man God, kat inetal. Makiakwak wala na lan God, ilakfusha siya kat in full lao, yak tiki makuluklarsa. Kat in me, in arula na fungyang na siya. Nakataka, fos siya na kay ya, pa siya. Me,
aksiwasiaksin. Na pole la kan mi ka fosiemet. Metli lialala inaksifila simlaga kuwasin arulena ingan ke kuwas masifanna inlem. Kuwasin arulena ingan ke kuwas masifanna le urunlem. Esa milchimus in line lutiki ke plan Judaizer. Evin katlingan singan Judaizer ka Judaism eldal tengan ke Jesus Christ aldalingan ke Mailos Sivenorel. Elos ingan kin na elos akfal ni masap. Elos ingan kin na elos usia met pakanten Gentiles na ke Judaism. Elos ingan kin na rejoice in what they were doing. Nakan me they're rejoicing in the wrong thing. Para poli tagak kalim mi ke saptatolungan. Rejoice in Christ. Na evin katiga liena ke oyalash msienya. Eoshpe. Oya magdatagatana. Kadingan kin mukugulash shifen. Kadingan kin akwoklan might ligi na mas mataka akwa kifin shaks ke Jesus Christ. Masima ushe mo shaflashe. Owana kadin kirala som. Weh, kom del long maurik. Ngo. Kano yang. Tena ushe masima okala tari ke means of salvation jemai ushe mo mapatpat siya kat som wana kadinangan kin orek malan mate fashion oye shayan gospel siya Jesus Christ nga. Kat som kaksakin masyaya. Engan kin masyaya. Ki nakadin mata ke mapaya siya. Pat Judaism marang. Elos som kaksakin or malalos. Boasting in their self-work, self-righteous ways. Afan na pa siya na art na masyeng. Masyeng som nakunle. Katina som kapasya akfonye klatar masyeng sil Jesus Christ. Agat taga wana kadin rana mukugila siya mo kat self-righteous makatarang pa usye choice la God me ingan la siya. Wana ash masyagat sifanara mo usye ingan singem mo. Evin katarangan nagat tina okay matsimle inspired by Paul ke or malangan nan sumos na mo masima nga kumin ingan kina pa Jesus Christ. Evin katingan kin masyaya kan me we are katsivana kaksakin God. Katsivana ingan kin makadrala. Ligina kadinangan kin ma katarang na ke finality or malan Jesus Christ fin shaksine. Naral chipa to ke fosas aklu wana le nalle akye meten loing na pa na ke litiki kiap. Matia totolan kalbuni mga tasmus na siwos meta. Mwen nga sivil befako efa molala na siwos. In other words, evin katliye matlal fungi we are finan ko sa nga patachang nage o yesima elosom engan kin masyayan engan kin lem Jesus Christ. Kat in la kadin sium kadin la kadin confront kadin la nakaye met ngan wana pole la kalami asid ba sim nakaye gos kosin matan la pelikas ngasim in akye nga tia totola in kalwini mga ta simus na siwos meta when ke nga sifil fako if I mola na siwos. In other words, we need to remind each other follow na ke joy rejoice na pa si may na kadnashka mes ka ingan kin nga Jesus Christ crucifixion death burial resurrection man Jesus Christ pa metlal funga na nashka somniki oyelan Judaizer. Elos samsam kano sivena ingan kin establishment lalo sivena ngan. Oya dal sivena kaksakin ingan kin tarak na masingan sakawul. Tipangin mapay pole la kalim.
Nalte totola len simus na kalamimang men pange oye lal polo. El pakumata long si kulacnsap wiel. And that's the same principle. That's same theological principles may apply na si kum kadin nila. Text masim lang it's the same concept. Filash mit chilash sum na ke ingan ke masyaye, matlal fung shibuyer, matlash kadin lang hey, flot na ke ingan pa sing. May ingan pa sing magana pa Jesus Christ. Him crucified, him dead, him buried, him resurrected. Panangan ma kadengan kina, man masing pa usi mole shafta sing. Te oralalan mwet, te circumstances ma katang la, te oye sayang ana kadiningan kin ma Jesus katang la ke misya molyakwal. Ma nagawa mat palaking jamula siya, ma kadel rela, ina kadin flokan ng nasil, sang na fon na pa worthy of me glory. Kat the self glory God. Mo. Kat glory. All glory to the Lord. Abangan self-righteous siya mataga. When I'm opposite na ke justification siya ma, pole lakang mi ka fosin na ke ya ma, found in him. Kunayakiyak in Jesus Christ. Found in him doctrines of justification. Actually, alien a legally stand with God when el found in him. Kunayakiyak in Jesus Christ. When Jesus Christ makain napakan el na makuluklar. So we need to rejoice in Jesus. Makain. Nangasim minakaye ko mga totoo na nakaye ko. Tago akyokye pe Judaism singen na ke foslu. Lieko siyang lakayelos. Siya wana kusho. Wana kusho ngalingal. Awrep makulukin maslo siya lang si sipuk mano. Alaw pega din di kusho ngalingal. We sipuk mano singen. Kadindi kusongan ngal sungun na in biblical time kusongan wild tena wana kuso makatli met nge ligyan room walalos mutul kan mangan kawak silan tipangan in this context singe kusonge salal na upemet in this biblical time wild salal na met Jews nge Judaism nge los compare Gentiles kin like kusungalingal. Idal wen na kusungalingal. As a matter of fact, our history from ganyan mo Judaism, may Juda mo may Gentiles nga rekta na nake destination siya mataka ke reprobate. Ako lang na insom furiyak mit nga. They don't deserve salvation. That is so disgusting. If you come lying like a nalaklan may choose nga na, tal mo may Gentiles nga, they're going straight to hell. They don't have that means. One means of salvation may takang na silos. Apolil furok lang mo. Tala pa kusungal nga. Tal taka isla means of salvation siya may Gentile, may log, liang, may talal fung liang. Los pakikiap wana kusungal nga. Takan kanaus la akwak ma taga ke wen natal ka Jesus Christ gospel sing. El talang si samram kin me sipuk mano. Siya lang si sipuk mano. In other words, tasat nam ta ke circumcision sing. Tasat na inline akal gors sip-siple me kulun me mukulingan in rela akwak si mga kadel ta sang na sil Moses el dal sat na som Judaism yung sat nam take akwak dal proclaim dal Christian amay Christian na kadiningan kin akwak man ka through his son Jesus Christ magay na mana kayo wa akfon yak like Jesus Christ
E dal proclaim dal Christian dal chat nam ta ke akwak Moses. Dal furat forma tak mit ako lang sipuk munun man ngan pa po de kalam ngan taran ko so ngan. Taran mit ngan utak mit ke sipuk mun circumcision siya ba akalam ke foslungan. Legalistic. Mangan na fon na tui. Ke chisel da misha molya ka man na ka in the Old Testament. Ke sacrificial system na ke circumcision na ke oya na ke wama katil rala. Me prefigure Jesus Christ fon la dari. El da ka fon yela. Ay los proclaim my los mit Christian, Jewish Christian, los ke Gentile ngan proselyte inta garo o yan. Dalus na mit ngan akol na. Mo any na kon circumcised. Kung fa become a Christian. Akwak lelan mwet. By the garo finchak na siya flash mataga at siya fiyak le finchak sin. Pang legalistic sin. Na me siyak na pwede mi siyang may pa siyang mo even nga tit ka alu ke pang being legalistic fakya mo kulacnsap ngayon na mong kaimang pang siya doctrines mo siya tanil taga for siya kayan may tamo siyang even nga tiye lain sila ke long course lain akit course en mong le prefigure shadow siya bangla Jesus na taga min siya fin shaksin molya na ngena kat mong le we are shepherding on Jesus Christ kat mong le in bone Jesus Christ en magana pa usye mong na mista siya kung taga sipa akfala kilen Mantinig siya we're shepherding on Jesus Christ. Panganyan mong nalasyo. Nakataluti nga, takal rala legalistic mo, panganlain mga actual. Podil siya nakalang niya, lain siya namang ikatlain ngunuman, kung nakafalat siya ka at kadilata lapiyan siya. Manisang pangatapit lasyo. Kat alu kya nganlan ka. Nakat mo kayo napakanyang nun mwet siya, insyan mwet siya. Katalu na singkat ke insias ke nganar sa ke ngankas. It's that eternal transformation siya makadakade ke for skill na ke skill being sanctified set aside for the work of God. Ingin nakatram-tram can justified. Masih ma-justify kada give us the legal standing with God is the blood of Jesus Christ. A Judaism nga taga mamayin na kung circumcised, yun na kung question na. We see that in church today. Legalistic still developing, still existing in the church today. Papole lakkalan me kainkin kosungalingal. Kainkin matudak mit ako lang sipug matena lang sipug mutilate man on my nge which is unnecessary. When Jesus will contain manakaiwa ke shal, crucifixion, death, burial, resurrection on Jesus Christ. Pangan gospel, pangan element, akos marvela gospel, good news. Palchvena faculty, bring your yoke. My yoke is light. Usiye ma fosterman, my yoke is light. Mate nge, Pharisees nga taga add on to the masa para mitlalos ngan kayok na kayok la. That's not means of salvation. Orat manalan may taga sang mananak to ashi masimataga ke langkalan yoklan kat na si kom masyangin. This is truly if ingat lieta na kata may tarani wanain tile akwak si mataga ke pakatan yoklan kata akwak lan may taga fosya or oya si mataga ke creation. We are in the dispensation of grace. Faith alone in Jesus Christ alone. Bao we say, kadin for la alu ke man God.
Na even kom ta kalun mo kumalu kang ngan ka o mga shot na at that came. We need to turn those table around. When I got some kun yeah. Take interest ka lil or you know wo si ke temple like ngap ngatali Jesus luchak na temple la overturn all those tables. And in poro enak flight apa kadala when I'm legalistic may work money mo singing. Even kom ni fundraise apa na work kom ni ngate samram me we need to really look at this. We need to really look at the source of this glory. Kat ini na napay ka din loin na kemasingingin. When kat akta fun nila ka may class mo, kumina ko na masing fa is masing mo. All you have to do is put your faith in Jesus Christ alone. Na even ko maramangan, kumita lakas mo ito ra, pang mas mapoli lakalim yung nga simus na nga simus, lang at totoo lang, masing pa muligat lang. We need to, in other words, we need to keep preaching this. We need to keep preaching. But when Satan lang, ay, infutin oret mang. Satan nil tagan pushek at magana. Steal, kill, destroy. Steal, kill, destroy. That's his main mission. Nakatagam tali mga kat muslim tamo buwan na mo makuluk siya. Siyem sa tagot fosngalit kor. Fingat lima tiraksuwa siya makuluk siya na si ko. Nakafat na po legalistic ne musyenge ke akwak siya matagafon na kay Jesus Christ. May akwak lang may pataga. Rala man may tuwasit. Lamay ngan siya may tuwasit na siya. Nakadin kanaus na masingan. Elos wen kusungalingal. Aret makulugin mas lowos. Siya lang si sibuk mano. Fostolyo, opposite na kaya foslu. Kat pais Kosrae la payo, etielos. May kat alo na singkat, fal na kaya ngan man ka. Ekat ingan kin masifan na last you in Christ Jesus. Kat tiya, fudia la lalfung last in katen na la maurik na kaya mano. Fosing at the akketeyac with Christian siya. Kat pais Kosrae la payo. May Kosrae la payo singan. Circumcision of the heart. Heart loss of circumcision. In other words, akollah kat. Akollah kat fa kya? When pension na machifulaw liya ka, put his faith or her faith in Jesus Christ alone, siya ki machingan panganakal chingan. We are sealed if when God the Holy Spirit, the third person in the triune God, likiyac na God, kat born again, we generated kat pa circumcision pa siya. Paul, sifac na may choose met. Dito ka someone mga tukun for siya ako fal. Katindi la takan na mga no fon na gamulan met. Anya na latol lam mo. Latol lam na kay wakwak lan Pharisee. Dito na kay messing circumcision of the heart. Si Philippi shusta kay ngan God. Pangay me seal si may taga na si kumpa na ngayon o yasing. Te silbe or malan may. Kosla si Maurik, itak yang kata nakulin niya, matlangan in the Old Testament. Fakyak pa na siya si Jeremiah. Siya bel nga smos na masaplaga in wiowos. Mga akketeyac betar. Ingin na taga fon na may choose nga. They're not seeing the big picture. Talke na mata ke righteous, the righteous ways of dealing with stuff. Tell mo, or mawawala by mo, you cannot go up there on your own way. None of us can enter the kingdom of God on our own way. When God na fun na matkuluk, the only way we can approach God is His way. Panangan, nakatkan si baflok na ni kaya, me Genesis nga lang sinapay fosing. Genesis tol yung long luoy fin pa ka long si.
Genesis tolu long siye kadin flokta na mga na shalatar. Genesis tolu first long siye vin pay faklaga akalam yange elem kadel or nuk lal Adam ematan kiel ke kulun kurso el nokumaltalan. Na vind dat zonder gefosmet ngen. Dan Adam en Eve talisla sha ke shak fixugo sanko sheltal. They're trying to hide their own sin from God. O katelisla shangan sang me kulun kurso. Nokumala Adam and nokumala Eve. In other words, prefigure of the righteous clothing justified Jesus Christ. There is no way Adam and Eve can hide their own sin. God makayina pakain sang self-clothing, self-righteousness and kill the sin and protect them from the sin. So we as people, we need to approach God His way. That is the only way. Nakatagal yun na Old Testament. Tatagal na temple la. Ti akwak lan mwet. Akwak makatal sang na si Moses, Aaron ma. You need to follow this. Mwet matin na follow en waki. Katil na tiklo na Aaron na. Mwet tol fala chime da. Tiklo na tal na. Mwet tol pe en waki. When the Lord's trying to gain their own access into the presence of God in their own way. They go. Na akong tagal, lieta na Judaizing, try to proselyte, usiya machantay nga nagkakukwan, may choose nga, in their own way will never work. Papa lil tuyak line nga. Palda ka fakya fostolu nga. Kat pa may Kosrae na pa Therefore, when we are born again in Spirit of God, pange-seal siya, pange-akal siya. Kat isusta kang man God. Naingin na kaya isusta kang man God, kat ano nga sing God kang ngon. Patako, keep siya ngan. Kat pa is ko siya lapay, et yelos, mayin kat ano nga sing God, found na kang man God. Circumcision of the heart by the indwelling of God the Holy Spirit. Therefore, we worship God in spirit when God is presently in us, indwelling in God the Holy Spirit. Matalal fung niya pa. God pa matalal fung napay. Telos matagarek masa. Being legalistic na kiakwak, kiakrasing. Elos wan na kusungan ng salalan. Elos youth and mutilate munun made. Mo akwak lan made by justify them. No, you cannot. Justification, doctrines of justification, the crucifixion, death, burial, resurrection on Jesus Christ. Te akwak lan made. Nakikatash ke masing no? Katingan ke Jesus Christ. His final work on the cross. Ngayon na kat siliagi, our heart is circumcised. Kat alu kengon man God, naksafian fosyak tulusingen pa me. Kat tiafilie, ladfingin lars in katena lame, maurik na kemano. Ingin na poli ilsid na full Makum dalaro, all these external activities kusara ke manuwoza el kemanchin mat Christian mat life. Akwat na kayo mamam daldaga na ke external me ritual ka oyan shayam. When alu pa iyo, ashe inganash. When kat ngon sipang. Na wanang akalamia. Salvation, worship siya el synonymous, el koaninen. You cannot come worship, makum worship, born again. It will make no sense. God latina in siya woke. In fact, katapopolya klaning. Make it invited. Everyone is invited. Tagay taka na kaya lang siya na nuklan siya may ngan. Dan somni kaya ngan. El siya na
when mitchingan dina clothing of righteousness el dina born again. Or he went in that party with a different clothing, trying to get in that party with his own effort, which will never work. El siya again in me when I'm waiting, when I'm in partying and matlim sing tagati point him out. Siya sa pumutyakan. If I siya na nuknuk siluman, som likiyac. And that will, what's going to happen? Pelsi got som. Jesus siya na fact. Som likiyac anikin ko. Man katinay sustek ang man ka. Kataron our selfish ways, or self-righteous ways mo. Pangi, oh, ngarana makunak. Nga mula makunak na kaya yung kumi. Nga sang masingan. Nga orala kanin matuyak topang awiyalulan na kayo. That's the external extremities ma, external ritual ma. It's unnecessary. If in got to connect in siya na kaya akoklan God. Kaya sus lang nganin got kay siya. We need to really just sit here and came out get forsak todo sing. Kadina let them can pacl. Born again sing a regeneration because someone feed us the word of God. God put our faith in Jesus Christ. God God. We need to just cam here and ano na sing God kangan. When pangayan si may nagadina chwe. Kadin de patatyan na likiyac ngan. Din arala magunoma. Evom din so pangawa sing legalistic being legalistic. Masih kata kaya pakutin. Grace, langkalang, mercy, pakutin langkat pagkatash kaya niya. Dispensation siya katash kaya pang. Fingat liyo, week it nyo, 7 set of 70 weeks may dakyang kaya 10 sapta year. First nung lakot na galong di ko siya. Week on mo liya sondari. Kat saan no wikakit niya ujinga. Wikakit niya ujinga pa. Ito ka sapta on ko singa sapta singa algo ke revelation pel kayo singa tameti ki pel ko singa chichaga met lalal fina kayo misha ka mol we are going be glorified in the new bodies of Christ kada som nang gashaw we pangan ifan si magantasano na finga patatyang nagaluti ki breaking in we will never go in that utak singa. God in na pay kadin kalim kala. Mana pay sila we are born again of the salvation, the means of Jesus Christ. Kaakpag naman may the parin na matakip relationship siya ngayon. Even katin na pay akpag lan Paul nga na man. Akfon niya naman na kayo masampam kat Judaism nga. Lorong of ka akos na masap ngan. Ingin alta na men kasi kata ma-lustrongten pa Judaism matakin. Masih mga ilan takya pa siya Jesus Christ. Na bakit katatagaliga po siya akos fanin nagawon ko siya. Pedigree sila nila pangin mga tamtar ke Judaism. Ingin na mawangan siya pa. Mga mawangan siya pa. Tinaw siya may mawul siya. When fallen like Jesus Christ. Taka akfon niya lamang Jesus Christ. Nasikom na ke body of Christ siya mga kumasikam siya. Fosya ako sa kalimyang. Paing alakan kain filia. Paul bang. Paing alakan kain filia lalal fungi lok ke ma oinge. Finar mwet nan ka mo ele lalal fungi ke kainin lamaoing in molela. Nga leke inak falye maingan na kayo. Siberidi. Finar mwet nan ka mo ele lalal fungi ke kainin lamaoing in molela. Nga leke inak falye maingan na kayo watari. Nga ta koskos lake nga len alikos matwa. Nga Isus da siemet Israel sin suflan pensaman. Siemet ipuna pay. Efin
Efin na ke inliang masap lan machu nga siya met Pharisee. Kesben yok ngoniok lak nga ako ke church. Efin na ke siwas wasima siya met el kesben el akos masap wang na mga tafung leke. Tasokta mana ke wasya nga ta watla mo se wo oyana si inge nga pulesla wen na matole kesben me Christ Jesus. Chia mai nge makena anga watla mana ke wa wen na matole kesben si ma sia arlana sia kliki au etolo ke Jesus Christ lemlo. Nga sisla mana ke wa kesben nga watla mai nge wen na kut tanga fa is Christ. Emphasis, repetition, relationships masimla Christ singanin often na no phone na oye mapolil taroke mol mad as a Judaism movement singan takan na keme body of Christ with Christian shell tolaman na kewa na circumstance kumden mo me kumden ba which was na kaya akpoklan Judaism ma even machiman tram kunang apa self-righteous. Matake justification ma kikiap ma mwet orel. Paul. El Kosrae ke lenalikos. Circumcision siya pangan. Seal siya maitak yang natingkat ngan in the Old Testament. Katta ka met Christian masyenge, kat pa circumcision pa siya. Therefore, when art lasha, isus ka ngan God. We are circumcised in the heart because we are born again. We are regenerated. Paul akalamye lenak alkort matwe. Ngai shusta siemit Israel. Kasi saklo ngata kos la kenga len alkort matwe. I went through that. That way of justification. El tilidia gingen. Desil pabangan means of justification si may nagadinashkia. When patago ke Christ, repetition ke Christ ke force alkos ngan akalimye. El pain kenek so fan na may ushe justification si lashnya. Agadalle liye na ke oye si matago. El si befa ngama ke shuflal bensaman. Israel shuflal bensaman. Nga kors la ke lenalkos ngama ke shuflal bensaman. Shuflal bensaman wanain ale tayak sin imaston shufsi singal lungan. Toch sashi made at the gopeke Saul, the gopeke shuflad bensaman. Shuflad bensaman, shuflad chuda parella, Southern Kingdom jingen. Shufikas chayano from Somala Northern Kingdom. The let's stay focus on this cutting galam gela. Paul, hey, even arf might ke compare na ke Judaism, pa Judaism na Paing. Pa Judaism na Judaism na shaft lacheng. Pa arf ke mange. Man, nga Kosrae ke lenalikos nga ma ke shuflal pensaman. Ibru. Ela kalimye ela el descent taga ke shufshingan el akalingan itak na shel Kosrae ke lenalikos. Ngena el som na ke masap. Efin na ke liang masap nga Pharisee. Pharisee nge kamen Pharisee pa set apart. Dan wala dang selos na may los woli ki mat na kayo wasay. El tal very being legalistic na kay masap na wang and matal falela. Tal pinpoint ukwen na word by word. And more to that, that add more to the masap. Akketeyac ke los and those guys are righteous in everything. Machaya no fun mat dinat she was. El we pe corruption and pang Pharisee. Kesben moniak yok log around nga akketeyac church kat fak masingen Paing kat le Israel Saul gajas itak yang nan gas na Damascus and si basum kalye met lalvungi pakten yok lan kat mercy lang si kaulan kat itak yang kat Jesus el sonol yen inek na Damascus siak sel efo kom kalye Paul ka Saul gajas in muni pangan moniak shaft lalke
movement singen Judaism singen. Lakos masa pa som Srui Christian movement singen pelan pel singen. Kemudian memang pa Judaism, kemudian pa nga upeligi kemudian nga Kosrae nal kos nga make suflat pensaman nga liang masap insom kalye be met Christian. Efenal ke was sima sie met kes ben lakos masap wang in mga tafung leke. Tasakta banget tasakta singa fosis ke tasakta mana ke wasya ngata wakla mo se wo oana si inge nga pulesha la wana ma tole kespen Christ. Nakadin tuwin singa li na pa foundation sa si may takna sil Paing. May sina the chief persecutor of the church. May sima som kalye may ngayon na fon na ekla. Teka na kemme, pafosal ko siya kalaming. Elmol ka naman na kayo. O yalan may matam, Googlean Judaism, teka na kemme. Tiya mga magay na nga wakla mana kayo, wen na matol. Kespen siya masya arulana siya o kliki. O ya mata yung matakemeta. Aw, ito lang ke Christ Jesus. Ito like Christ Jesus. Ito singan para la justification si mataga. Ala kalam ke fosia si mataga tutuk na. Elingen na me. No, found in him. Found in him. In other words, it declared righteousness, justification. Found in Jesus Christ. El dile elyakin kostaval, el dile elyakin masa, el dile elyakin oye şayen. Alda kamo me pakrayı lakfon yela usin. El pan genekin sima usi mapaye sin. So therefore el kay nalu kengan man ka. El desit pas muna ke masa, real me legalistic ways, ritual ways. Alda ka inshel na fon na kapas na ke alu shumay nakfashiyak. Men panang alu paye in the New Testament. Tia inge magay na nga wakla mana kayo wen na ma tole kespen siye masya aru na siya okligi. Aw, etola ke Christ Jesus. Lemlok. Nga sista mana kayo kesupel. Nga wakla inge wen na kutkut. Tanga face Christ liye. Wen na kutkut. Wen na masa koslalalan being legalistic, external man, rights mga el tol na. Oret malan Judaism, el tol na. Efo, makita lalin Christ. Mas masyaw kimit el kunayak, itakang na sila. Ay narulan na funyang na sila. Pang el tol na man na kayo ayin me, la narulan na funyang na sila. Napay daga masingin nan kapas na si kum na ke rom sapta singa lu fasilu na ke oye si makatliek ke mercy pakotin lan kat na sil Paul ngan el si mercy inputeki matlal from with Philippi church Philippi ngan in kalam kela lutut kikiya mataga ke akwaklan may ngan chisel daga fonye la nga dieshik nga tamata ke akwakan met Nangen ang ako na pay kasi men pa ko ninyo kwan ka na si elikes na nga nila Jesus Christ pa in kanikin mulsok fun. Faith alone in Jesus Christ alone is the only way that can justify a person. Papalila kalam mo nga. Desin pa ako kwan may matala nga. Judaism movement siya nga te kind of shit justification siya nga. Doctrines of justification taga kame blood of Jesus Christ alone because we put our faith in Him alone. That's it. Kat kain tuwin siya compare na kaya ma kadash kami siya. When I left post with ma akalami mo ash o yesi na kadinra. Metiga de ispe pang legalistic siya. Kung tinarela ma kunom, kung tinara o yesi nga.
Kung tina uniform yang taga wana makataskeng. Kung siya na ate, you need to get a haircut. You need to shave. You need to external activities, external oyama taga. Wana nung siya legalistic siya makatliya na kaya oyama sikiyak ke church class misiyang. God el din aliyekum externally. Aliyekum internally, because that's where the transformation process is taking place. Na manapay sila kung sang 100% na sin God. Surrender, when not Jesus Christ, surrender, then justify ko we. Na ngayon, nagigat mo tayo justification, taga like a force nga ulfala na tuk nga, kada taga liyan na sanctification si matram from kanya. We are justified, now we are being transformed. We are being sanctified. Make sanctified, make us holy. We're setting apart. Because when Ngun God is being said us, make us holy, we are justified, legally standing right with God. We are converted. Katila malan fell. Kat ekta na oyalan God. It converted us from our sins way na ke oye shimay ushi. Moon mapatpatching and when makashan Jesus Christ. At the same time, we are adopted. God not na nagkatokosyalan God. Now with that, God Jesus there regenerated, justified, converted, na may adopted. Na may nga kumay na nara, ingena. Obedience to God, work, Holy Spirit in God. Kaya kataga, pangan o yes yung mataga na kaya fos siya na kaya siya lako siya sa fila malutut siya. May sanctification. Maluo pa katara na as we may got born again, justified, converted, adopted. Na na maluo pa katara na as Christian. Masimidan ba perseverance. God remain as Christian. God do na kain proclaim gospel of Jesus Christ. Fact la wangan legalistic system and my the is crazy. Faith alone in Jesus Christ alone by usut mon mapatpatching wangan makum gana on your own self to justify yourself. Shan Jesus Christ magana bagain actually God. Give us that legal standing with God. Now God persevere again mashingan, proclaim gospel on Jesus Christ, but at the same time we give everything in faith to the work of God. But ngon God in God. Transformation, inner transformation Japan. Boiling in that's gonna get religious stuff, or they're gonna get relationships. We are being sanctified. In other words, God to read pro and God kaksakin God, relationship is being built so we can become in the image of Jesus Christ of every aspects of life. God in when a LEUM God, LEUM Jesus Christ as Christian. God being transformed, being sanctified. God in our malan God, fin fellowship. But we need to obey. God in ang ganda kang nag-akostin. God silia kitari. Kerben, we are regenerated. Ingin agad taga persevere, being sanctified. Kadin matasano may sikya ka, glorification siya may taga-aksa fila, sapta siya kada take offer. Kadin yung nag-offer 10, fosiyong nag-isingalako, inakalimila. In the past, we are justified. Presently, we are being sanctified. We are set apart to do God's work. Ngun God in God, KahsInKol Christian pa equip God. We be pamang paraclete sila siya, pang comforter sila siya, mapain God kemol siya. Nakikatarangan yan, kadatagal na kaya alu na, automatically, but alu gangan, when pang sifac siya. Because we are being sanctified, we are being filled by the God, Holy Spirit in us, matalal from niya. It's like sisis na in God, man God akos na kaya ako kan God. Genesis na kaya Revelation pa, direct God kemol siya. Like sisis na kaya ngan God, na may kalam kaya machingan, fakulan ngan. The fruit of the Spirit. Na yun, the fruit of the Spirit kalim
kemolan met Christian chingen al tolek losje vellange. Paragati las vella chinge. When ngonlan kadin kom tolek losje. Na kom to your ministry. Keme langsje. Engan. Mateng mong fujas kalang or mawu aru posishel chifena lemfe. Order of salvation jitanotaga. We are coming, being set aside, being sanctified. Kadin na Jesus Christ. In me, kadin may kaing sinasingkat, may kisya kaing sinasingkat. May ngan si bang. Now, kami pa me, every external activities need to stop, need to cease. Manwangan na po makatlay yakin. Masih yakin ime kadin become like his son in every aspects of life. Now, the only way get there is one God. And continue to do that. Build that relationship. Build that transformation on a continuous pace. 24/7. Kumdagan. Sisisakin on God. Sisisakin on God. Right, shikin in chipushos lom. Shikin in me. Nanakin kosho. Nanakin pushapara. You are being transformed to the image of God. When God, we were created in the image of God. God pa temple si Mising. Kaksakin po nagawari ke temple. Pan God. Na temple na kayo, masuna in 5D. One God. Para church Mising. God in persevere, proclaim gospel of Jesus Christ. When Snoil's umbrella, 1852, when we matasam from kun, molken, transformation change, a sound of the name Jesus Christ. That is the desire of God. When na kain wine fall na nage akwaklan God, ke when natal Jesus Christ, when na Paing siya transformation change siya Jesus Christ makain, nakadadagan nage forge. Singa ulfala kalim yang. Masifan na ngayon no pangain nito Christ. Found in Christ justification. No Christ sanctification. The message of langan, wait for Christ glorification. Kaya the means of salvation child otol na nage matulungan. Repeat in tiflak likiyac Judaism. In tiflak it emphasized that Christ magana bagan justify kom. Christ magana in the work of the God Holy Spirit magana can sanctify you. And wait, you will be glorified. Past, present, and future. Akwakidari in this very short passage in Akelimination with Church Philippi. Somniki akwakikiap man matludisataw, which is still in existence to this very day. Kumetirela makunom, kumte sang makunom na ke building, kumte ron na ke fundraising, kumte mo. All you need is faith in Jesus Christ alone. That's it. Faith in Jesus Christ alone will justify your legally standing with God. And at the same time, being sanctified in me, and glorified in the future. Mano kawul si bangam matasan nung mit Christine. Kati wana fail pa force ke materialism. Materialistic, el tal ke kya masakawul pa man nga tol lapel na nagyan.
Masakawin, temporary pa magkatol la pela. Wen, nipan ko mata ke medingin la. Masyaf na siya pagkatashkin. Glorification siya pa mtasana ngay. When it's gonna happen, no one knows. Utakyak siya fakyak kay siya tesong niya sapta singal dolu. Fosya, akos na kaya kalikos ngayon. Sistaklu, sapta akos, fosingal dolu niya singal kalikos ngayon. Siya tesong niya akos, fosingal dolu niya singal kalikos ngayon. It's imminent. That event is imminent. In other words, it can happen anytime. Kada utakyak, glorification. Mano sharon room si may wikom to eternally. Eternity, eternity, eternity. Bakit ntasano? Let's focus on the sanctification process. We are
Nga mute piange. Silba na vakalimi mga kalimi pianga. Masimit kan silba na pain ko was nukewa. Pinamisteli panel de vlogo kishpin computer glitch ma likiyac nge. Kade varsne medin ga nakse filan mga taşkengan. KahsInKol malalap ki malutut chimata gana sesnge. Alukingon LEUM GOD. Na ko sak kalemingan ki sipe kasha ko susier project ngan nga naklen ko was matwias na kayo mataka wilipsha lutisima katpabalrik mga na lemistelipan len mouthpiece na gange nga ama ale una paela malutu chinga taka na station na kepela aluking LEUM GOD senria pelda ka lutikat kapaya na paela kat alukingon nara nga mo naki oye mga tashkea siye mga namistelipan tigin makil gadak fashi mangam dawa ki male week algos fasha ka itkos fasha na algos nge masi may nanjuru koma ba kadinda ka kastan gaden jamjam na shish in makastan gada kalim yun na shish ba kadin akfashi na pangan pelsi makikatagan ki mapaiswasan gada na ikesta na shish kasi nakimaluto chimsingenge kesamram ke Philippi saptat to lusenge fosi na kesingala ko sa na ke lakkalim yekenge Judaizer nge ananakalim yuma you have to become one of us in order to be counted as a Christian anan pangan o yesima ilosa na inkain farkunan na pamaluto chingan de kasamram kun alukingon LEUM GOD na lafakya personal envelope si mga kumki patukin mo pa mapaya LEUM GOD papaya nara kikadu si kai sifas nge inana kadin na kadin contextually lila me kai sifas nge shipper or uteka pwede mga dusi masingan na kat capture yang nake me first mitigingan na first akong and na usi ma phone si kadin dakte pitcha singe skili masinge pangaleta safla si mabolen ban prison sa masla naralita lame o yelan met kosya naraki pel si ma el content ki mama likiyac na silinge content meaning el falcon el processi mo pangimama ilashkea na panang el tena shikilen masinga ele matake mama ilashkea na kin matain break simusleta singa el analening elengan kun knowing crucified Jesus na shikimot ka na sikum singe kangakom engan kun knowing the crucified Christ moinet keshi pelel si maul singa na sikum na kumbitsela nasi utashuk taluksi ki rocking cheer siya ngetang ke mimic na si di shesh rejoice engan ange o papa si oyan pe papa anale na project na sindalik mukul sinatol engan pe sidel manasit pange o yesing ako men rejoice ke Christ relationship sila na sin kat nge te halu lasha
te wala siya. Pakalimiya kashkimut ko efin pa ke may Jews nga Judaizer nga ngos lagi mo na inrekta circumcision siya nga koslash bakit mo kosla kigastash met Kosrae. Nga nurse nga dala may circumcision. Dalik mo kul siya siya. Da fan alena kalkos. Inrekla foreskin gemek of natala. Naba mutilation siya nga siyam kanya kiklala sila Paul nga. Kaya orek na sikfin nga ye ngulon ko stafana for lam siya nga kaya nga ko ene na nga kung na circumcise siya art la siya piena pa nashkingat tali yang al somla finen Kosrae ngatali yang al somla kian Kosrae Menge nga kumrela sang Kosrae mo ita dito ka na rin Christ. Pamaluto nga taka na siya kaya. Menge nga likiyac mo ita nag-Polentine prison kaya. Mwet kat Kosrae kufla taka na rin Christ kat mo payak kuluk. Ilta na rela mama kuklan mo ito. Kadin na kadin examine mange kapangin makospel siya fako. Paila pange maxima misters no mausta ka na Kosrae. Afin fossingan usi masingan paye na paila nga kumol ki mafossingan akalemye. Wenki katuti kasan katnge takana sikom. Ana ki kaden mongyang nagifoko. Kadakalemye ki same kaya. Na kasan kata takahin dakalutika usi mol si washing ako minashke. Now it's not about it. I have it right. It's not about that. That's righteousness, self-righteousness. Masi makat papa. In fact, lagi kasla lang ako min ashke. Na finash masi marek lagi yang o sumla ka yilmi ko sumla ka singal sumla. Singal mi ko slong vale na mit. Makatli matemaki kaslan kat. Katin na katin lemdala ke aksyosyala. Mayen mol na seok si pange. Na enda ka din de irse. Fin baka du si fos enda ka din tan na paila me. Jesus meant by that. Me kalme ye. Narakita ka na siya ka circumcision siya nga. Nga kumindi da ka oleya met wiyesha. Narakat ko shalala na ke pako tayin si lan katma. They should be in. Kat na kayo wain mole. Te usi na kilasing on mole. Usi na kilasing on mole. Mo. Jesus shall taka to the unchurched. Na may Jews met Samaria. Kat alien ay massive fun na. Kat hindi si Venarela ni kat eli well. Ala kaksakin malutut matakang Naba nang anaklin ko us matakaan. Lame kat pangon mapay siya kat sumnaki makastan katen takang anaklin ko us na kayo kat Philippi accept sila takan nila siya bange. Makaksakin kat ki kat kayo naski mga taski msingiya. Anak ikatak kalimipel na kayo come as you are. Dip siya kastan katen we mushroom na masi mga komen na nesla pa. Pride siya spirituality la siya Spiritual pride siya ngayon nanwangin na siya. Ina ka din fast ki masi was pailan kata. Katina pange ma alu la siya ka pange mama mena pait siya siya. Fakken kastal lang ako minashke. Na fin masi mate fakkek leke. We will suffer great loss. We will suffer great loss. Nabanang ara enna na adamantly suksinli ko na kalmiyen kaisi makatashken. Kaksakin God ngan agle met si matakay mit. Nakita kay nilash ki to nilash mising tam dahil kin ni Charlie klomalap manakilin kom. Wikom tikin makil. Tamdal Ringston na tamdal bet OC Thompson. Tikin Paulin.
Tamdal Amy Arlene Ismail, Tamlil Paul E. Charlie, Tamdal Luciana, Tamdal Ruth, Tamdal Rina, Tamdal Sepe, Tamdal Ane, Tamdal Asmalin, Tamdal Ann, Tamlil Twaidisho, Tamlil Stevenar Dolenne, Tikin Burley, Ani pela Sepe ngamon kala. Ngamon kayo smut matagan pangen, napanagade liya taganila sa pange, ngay me finrakin mga si onso kong nakat kain me lipsala, napakat kalit ganit. Tasang onso kong sang aksafila taganila siya, nakadeploy le kali me taganila siya, nga finrak mo in kasha ko wos, taganila siya, anaki me kasha yabe, lulap. Te, swank onso.
Aksikin katki metwiash mayak clowns gongen nakosaklenan metwiash utwemam da financing kata selos payak clowns gongen glon selos we be met nakayama kat me usie video ke on lalos magat orek makan ke taganilash misingain we pena advance fakak ke kastan gata emem perseno na kita ka fakak kaslala na ay nakikatakkali mi pel nakayawa pange ako ma askelen misingeo na katfinshakun mo in kashikawo sa nagikashikata and si mataka yok penasik misingeo pa naglegalism singe kadin ko sum proiken kadin te me sangin kaprika tike na me kinga faka oingenan nga mga faklaben kaya targe ipsafla si mga taske ngam ta lipshal di sila lemnisli panelalen na orela na pa due diligence like lutising kaksin kat kilorik makanala kat finjakin mo ketakalas dituo indaka pegatin me akkalem ke extra saptasi go sombe wirit ke kat finne fashion go sombe pregash ke kat massive fun and Christ kat massive fun and Christ na banengara me backlash makat okuku neneiya pa me takana nagikastan ka taka kashas na run Jesus man masiwas paya pa asherola kat mouthpiece si makat connect calling lasha makat lang sipe we faka kana kya kalemiya ke metolong lalgosh fasing lalgosh na kilong fak marin sum faka ke kastan kat peptay sila mweta eta fala mweta Pange Great Commission kunokon falat singe kigataringe malowos in som tafula na sin circle lowosan wedin siya dawak Jerusalem kanam da kloma fashnamit. Kloma lap nga pange magat me takain wikuske usain dem lausha katfinchak magadin ka pain kain mano kat pabelan kashikat ikestabe kalmeyen extra saptasi do nakat fact capturing relevancy lan guys si devotional reading na nakima yok si makadata ko akketeyac riyan pada ko ke masay si puelang sasya nabangan me shlakin aksafi ang taganila siya singa prayin singa kung wiya pa na pray anak limit pray ki kardan get chimney malsum ni follow ko to met sapla ngayon ka met taf safan chalil ka wala ngayon namutul na el fact la civil pa som pray siya na pray pa na kimal pray kune kalmean ba o sinip sila git kalak pray ma pa na pray kune dagat pray kun in mo kesikya ka kadin tala katsiyak silpa or manifestation na sikya katrini pray kat kaksakin kom kat papatamasin ka siya kilang silo mo ala na yok na siya kat ne fatotole in mo pespes maula siya kat sa file kulub akum siyak na ak ngayong yekat katin kasus na yuro may uniformin katita faithfulness righteousness lom kat nga siya yung kat papa ki fasili klasya kuminsak penawi kat kol kat ke mga nagawa ka days kat yang nakaya mayin kung finwangan liki nati malong ba makatash kaya naknas kasya kat kikat fasili meta wi kat kol kat at nga siya yung kat papa na nakmanas yok na pahelya ininalash kung makifan na baga nyo si mga nasisya epe nakalim ki mitlash mamta in peli nasyo laki pelsing kat nga siya yung kat papa na nakmanas kaya siya mitlashing kisa pacl kat nakaiwa mental grief at different level paneng lela na sish katin ka ben alena kalim kimet wiyashma matayin ben yokshala kat pray kelos kat nga siya yung kuminakmanas akas makin yelos la ash mutawaek siya shafla siya
makumikesla wan matkan kalia, makumkalia wan matkanikesla. Mayan kumpa, Almighty Lord, morela mana kewa. Kat ngeshepe kashalom na sin metlash mamta pain lomono. Fin neke emergency room, nursing home, ka oyev kamalos ashke. Kish ben physical limitation lalos. Erela pe hangyang na incielos. Erela pe frustration. Kat papa na nakmanas kasha metlash kewa. Arlena pasanan metlash mapatatyang nage mas misingi. Kat ngeshesyum, praesyum kumin nakmas kestam tanin siesh. Evin mayatan rek malasha pange, nakmas akkalemye. Finna na makumakulan sikya kinakftodo yikat na yurum. Kestabe kadin takalmiyan maingi. Cheik na sin metlash mamtaben kelbos ki pelsingi kat prekelos kat papa. Leilain wangin nanak, imsyugin falayak lalos. Talos kelos kapurelos in kan syukum. In praenas yung pinganalen. Inon na siya manake po silas aro. Kung sa pamakushush, inikesta siya in koslalos. Arula na yok mo inalash. Panangat chetuin praenas yung siya kikashalom. Yok na nasin met kollash. Na finan White House. Ka European nation, ka Arab nation, ka United Nation, FSM, na kiyan si Srui. Layla tamit kol na kewa. Inkain tu fin bailang lan lalmet metlom. Inkain tiyan nam fin met malo skola. Ilos inkain nakilinin lan meta. Anak ko makkalimiki mas talom. Inkarangan katin mas. Inkarangan metse. Inkarangan kat kewa masyuksin malik. Papakalang, arada na yokin na. Da kulola kum tulo ko nakpemet saplom. Kulo ko nakmetlalal fung ilom. Kat kewan praen assume. In syuk resolve. Tamamay sang akuye lak misilay mainge in matakal ke koy lang si kawilo. Kulo malap na siyum, nagat pangbang dalik na tum, malal fung ikun gumla, kumekashikat. Naknaslo siyan vulwas kinugtugin mo yung lom, sa paykatle, kansum fake ke lang silom. Amen. Damalap.